This interview has been blessed with my presence. I like the Clansmen as well, like Honeycomb said, and Uncle Wilson and Uncle Richie. We learned that it's hard labor, and that the way that you turn the soil depends on how soft it will be. Tēnā hui mai tātou, koe te taku ingoa. Koe te taku ingoa, koriari tōku ingoa. Kia ora, ko Maria tōku ingoa. Mea pai ki au, ko ngā mai ki te manaki tātou i a tātou, me te tiaki tātou i a tātou, takurui ngā kēmu, ngā āhua whakaari, aua quizzes, me te mahi tahi ki ngā rōpū. I loved everything that we did. I really enjoyed that Tauranga session. What do you think was the reason for the swing? Bring our soul cousins together. Kia ako tahi ai tātou e pāna ki ngā whakawhapa. To bring us back to the marae.